Building komo Kotoko has ba so de wa buy Judea we Kotoko has then na wo so ye na onya wonderful game. Tony medase ana ye chia obi a ohwe Tony Montana TV nyina medin de Francis Akwaffo Toti obetumi afem legend Kotoko has the player na person obona on masma dru week say na we hwe onsu ye PP ne ma bebre an hu yin na ni kwaso ye why seriously no abom pae ye come match na focus fane se obo training match me ma pressure bia meto so na ye wajo say 90 minutes ne ebo onti aben a yinwie respect the opponent no ninya confidence eso betimi aye me sure say o yes ani ma wi a yiwi a obajudin no ajudin ye pa Kotoko has been pa na wokai na di ni sisi de mabo bia mekai a de tretre no wa no na mini papa ne Eric Nyako na ye ba na omo ba na yeti koma muru Eric Nyako say Akwaffo form a ye ba so no ebe fama mi amede me na afa so no ewie na ye hia na edi nkomo bia apto na nyina metime de sere Eric Nyako entende me kai pa ana de sa ye pa na yakogya ma ba na ye wo ye form na yakobobo MC tofo yakobo ne ewo sunyane Julius Bama no bete obebo one goal eno so eye game a ha me pa enti de ye me de ne de ha men anyway ni mi no today na has been Kotoko for 2016 Tony Montana football no go by nkra seconds bia go to me ba wan hwe ko betimi abrofo ebia betimi nduru fo ni nyina gina players no any mentality tactical discipline amobe ube dedicate ho no determine say match yo me bo u determine ya no discipline betimi afo betimi aba wan hwe so a yebetimi ahye enti Kotoko ne azie we wo form no we timi be hye uniform so otimi hye enti obi anya discipline na omobo no because bibia betimi asi o game nim Kotoko show me match force and meeting determination you decide so be ya be u determine say metimi ahye for metimi ahye because ye na ye adwun say be hye for no bi ewa because no mo anim say betimi ahye after ye hye no mate we na 3-3 enti u determine ya na u decide what you say o ko nyina o hwe wachi o attack nyina na de o adwun wachi say bibia betimi asi because has no Kotoko no anytime bia we mistakes so because of sure say be obo game ni nyina na one mistake pa na ye the best player man o we one mistake ana pass na ekwohye enti Kotoko ni has the bibia timisi wom enti we player obo mpa no why self discipline esa dia ebeti afa so supporters no so omo ba since attendance no from some time no since you break through cry in fact then I can actually support Tony na I am brave because me call Egypt me ko ball na that time breakum chess na on the form no mo Champions League na de bia ye team na omo na ombo team na onya ka say na Kotoko but mo Champions League enti esremo ye Kotoko ye baako ye as ye baako ene wiase nyina no big teams obi can't be on the big teams Kotoko ne as mo ko show odo Kotoko ne as ko show team no e stadium mentina Facebook and internet media no so ana mentina fie na nka de ope se ye kasa oye number 1 supporter now you good supporter ko stadium na ko support your team till 90 minutes no emponya yenya support believe you your team ni betimi ayi na o team awa no se na obi won Chelsea obi won Arsenal obi won Real Madrid yes you Kotoko ne ha say won no ti esrem se mo kwa support ye hu mu say na ye ni age because me ba stadium na me hu fans na +1 mame ma na mehu omo a ase omo bo efie bo ana area bo nti yesremo monko stadium na monko hwebo no bi mai na yesu yemfa enjoy enum kakra yenwia no na namfo ai no mbobo outside no omo hwebo no bi no mu fans na na ye the agent bia o de me aye adwuma nti mo bo na mo bo no bi na se omo bo no Ghana no onse unya bibi anka because ye dey promote place nso mo kwa abonti akobo but omo hwe stance mo hwebo no me nko ya I want me indie player bia wan dance enti esra mo players mo nyine mo na fans ne somra na Ghana football enkoso medase